Yazi lokhu ngicabanga lento ade ishiwo leya nyanga leyana ngesikhathi beyibuza ukuthi kungani inani iy'khwama zokubulala ney'khwama zokuthakatha. Isiyachaza-ke ithi hhayi, iy'khwama zokuthakatha awuy'khetheli zona kodwa iy'khwama zokuthakatha uy'nikwa yidlozi. Bambuza-ke ukuthi-ke idlozi lina kanjani iy'khwama zokuthakatha, uthi hhayi idlozi liyakwazi ukuthi likwakhele izitha, likwakhele abantu abazokuhlupha nje bekuthakathe bekwenze yonke into embi. Nawe uze ucabange ukuthi kube kuthiwani nginomuthi owukuthi nje ngabe sengenza ukuthi, kube kuthiwani nje nginokuthi ngabe sengenza ukuthi. Uthi ilapho-ke inhliziyo yakho ephenduka khona, ugcine usubona ngempela ukuthi sikhona isidingo sokuthi ube ney'khwama zokuthakatha nezokubulala. Uyabona leya nto leyana ingenze ngabona ukuthi kahle hle usathane uyikhandela yena isikhonzi sakhe, umuntu asuke ezomkhonza nje ezomkhothamela. Ngoba uyabona ngisho nangakwalo-ke nje eBhayibhelini, uyabona ukuthi ngesikhathi eyocela uJobe kuNkulunkulu wayemcelela ukuthi emphendule inhliziyo ukuze inhliziyo yakhe ibe yimbi ezokwazi ukuthi egcine esesebenzela yena noma egcine esenza izinto ezimbi ezokwenza ukuthi ebe ngaphansi kwakhe usathane. Manje ubuke-ke ukuthi uma kuwukuthi ngempela uNkulunkulu wakwazi ukuvuma ukuthi uJobe bemenze noma yini embi, usathane nje ezenzele noma yini embi kuyena ngaphandle kokumbulala, uyaye ucabange ukuthi pho-ke wena uwumuntu nje ungekho ngisho ngcwele, yini into engayinkinga ekutheni usathane ekuphendula inhliziyo ekwenza ukuthi ube nenhliziyo embi ezogcina yenza ukuthi ugcine usukhonza yena noma ugcine ususebenzela yena, kodwa wena ube ungakunakile lokho, kodwa ngenxa yezimo osuke ungene kuzona nezimo nje osuke ukuzo ngaleso sikhathi leso, uthole ukuthi inhliziyo yakho isiphendukile isiyimbi.